Nasmešite se, molim. Želeli bismo danas da vam u ime agencije Čvorak pokažemo našu ideju za novi suvenir grada Čačka. Videli ste one podmetače u restoranima, one mape gradova i sveta u hotelima. Eto, htjeli smo jednu mapu našeg Čačka, da stavimo u priču koja se zove podmetač i da stavimo okolo reklamne poruke naših prijatelja, oni koji žele da i onim gostima Čačka, ali i Čačanima, kažu gde se oni nalaze. Naravno, na tu mapu Čačka htjeli smo da stavimo i važne telefone i hitnu pomoć, ne želimo da zovete, ali ako već budete morali, i policiju, i vatrogasce, i željezničku stanicu, i apoteke, eto, te brojeve da imate. Možete, znači, takvu mapu, takav podmetač, onaj restoranski, da stavite na vrata neke svoje sobe koje ne otvarate često, ali da vam bude tu pri ruci. Ono što je možda simpatičan, neobičan podmetač, dok čekate da dođe hrana koju ste ručili, da pogledate, da uzmete u ruku i da možda okrenete isto od toga. Možda možete da vidite i neke druge reklamne poruke, Čačak vas čeka, neke druge naše dobročinitelje, ali da možda vidite i mapu Svete Gore, male srpske Svete Gore, manastire Ovčarsko-Kablarske klisove. Imaćemo još tu priča. A ovo što želimo da vam pomognemo da to bude i koverac. Vi možete da savijete, da ovako napravite koverac, ovdje napišite svoje ime, ovdje kome šaljete, jer tako su vremena, imamo mobilne telefone, internet, kompjuter, niko više ne šalje ni razglednice, ni čestitke. U poštanskim sandučićima samo vam stižu računi za telefone, za struju, za vodu, a evo, neka stigne i lepa, nova, turistička, pa rekao bih, poruka Čačak vas čeka. I pošaljite i što dalje, adresirajte ove naše poruke, a možda evo tu konobaru, u tom restoranu, na recepciji ili u bilo kom objektu i tamo gdje nađete odložite ovaj koverac, nađete vi ili od njih pitajte da li imaju marku. Mislim da je lepa poruka, lep, novi turistički suvenir grada Čačka, jer Čačak vas čeka.